Elina est finlandaise. Comme tous les matins, elle se rend à son école à Kaskinen. Pourtant, ce n'est pas un jour comme les autres. Pour la première fois, son école va recevoir une dizaine d'élèves venus d'Autriche, un autre pays que le sien. Mua vähän jännittää, koska ne tulee ne itävaltalaiset tänään. Ja sitten sillä lailla, että onko niillä kivaa täällä ja silleen. Koska mä en ole nähnyt sitä vuoteen ja eikä me olla oikein kirjoiteltukaan, että se on sitten kiva nähdä uudestaan. La classe d'Elina participe depuis 3 ans à Comenius, un programme d'échange scolaire soutenu par la Commission européenne. Avec le Portugal, 3 pays participent à ce projet. Cette année, le rendez-vous a été donné à Kaskinen. Dès les cours terminés, toute la classe se rend à l'aéroport de Vasa pour accueillir leurs camarades autrichiens et les professeurs portugais. Les élèves de l'école portugaise n'ont pas pu venir en Finlande cette année. Elina est déjà allée en Autriche. Elle va retrouver Kati qui l'a accueillie l'année dernière dans sa famille à Innsbruck. Hej, I'm Petra. Es ist total super, weil so haben wir mal die Möglichkeit, mit der Schule jetzt in andere Länder zu reisen und zu sehen, wie die anderen Sitten sein oder halt überhaupt einfach die Leute. Und auch für die Sprache ist es, glaube ich, nicht schlecht. Hi. Hey, welcome. Hey, hey. Hallo. And welcome to us. My name is Kathy. Hallo. Kati passera 4 jours dans la famille d'Elina avant de quitter une petite ville devenue si soudainement internationale. Meille tässä Kaskissa, joka on Suomen pienen kaupunki, on tärkeää, että me pystytään näyttämään oppilaillemme, että myöskin tällaisessa pienessä yhteisössä sillä on mahdollisuus luoda kansainvälisiä kontakteja ja olla tasa-arvoinen kaikkien muidenkin eurooppalaisten kanssa. Le lendemain matin, réunion des professeurs participant à ce projet. Just too much talking. Too much talking in a lot of words. It's too much words. La discussion tourne autour de l'objectif commun sur lequel ils ont, avec les élèves, travaillé tout au long de l'année, la recherche des proverbes et des expressions particulières à chacun de leur pays. Somebody talks somebody else's eyes and mouth full, you know, so that they, you know, it's like completely overwhelmed, you know. Näiden tapaamisten merkitys on tietenkin kokoontua yhteen ja tavata tämän proverbiasian tiimoilta ja vaihtaa tietoja, vaihtaa ajatuksia ja totta kai sitten koota tätä meidän yhteistä projektia kohti sitä päämäärää, eli että me saadaan se projekti valmiiksi. Ja tänä päivänä, kun meidän vieraamme tulevat tänne, niin me lähdemme työskentelemään edelleen sanalaskujen ympärillä. Ja tällä kertaa keskitymme ihmisruumiiseen, siihen liittyviin sanalaskujen ja sanontoihin. Une fois l'émotion des retrouvailles passée, les élèves des 2 pays se font toujours face. Il s'agit alors pour les professeurs de voir si l'expression « briser la glace » peut avoir un sens dans la plus petite ville de Finlande. No ensin me ei niinkään puhuttu ollenkaan, mutta sitten kun me mentiin sinne linja-autoon, niin siinä vähän ruvettiin puhumaan. Ja sitten kun me käytiin kaupungilla, niin siellä puhuttiin tosi paljon ja se oli sitten ihan hauskaa. Meillä on yhteisenä kielenä englanti. Niin pitkälle kuin sitä osaamme ja eleet, halaamiset, poskisuudelmat, mitä vain. Another way to meet is you put your ear on the shoulder of somebody like this. Ear on the shoulder. Like this. Ear to the shoulder. Okay, and try something else. Just try to do knee to knee. Like this. Like this? Like this. No se on hienoa, että eri maiden välillä on tällaisia projekteja, että voi sitten tutustua uusiin ihmisiin. No se oli hienoa nähdä taas uudestaan. Että se on kiva, kun tuli taas tänne, että sitten voi nähdä uudelleen.
Pendant les 4 jours de la rencontre, tout le monde déjeune ensemble à l'école. On apprend à se connaître et à apprécier ses différences. Portuguese food. You remember that? Don't you remember? Cathy, qui est déjà allée au Portugal, a déjà un avis sur ses amis finlandais. Sie sind schon anders. Sie sind auch eher ruhiger als wir. Ja, ich meine, ich weiß es nicht. Bei uns ist es jetzt auch nicht so. Aber wo wir in Portugal zum Beispiel waren, die sind total herzlich und total temperamentvoll eben. Und das ist da nicht so. Aber No ne on oikeastaan aika samanlaisia, että tykkää samoista ruuista ja ei ole kovin paljon erilaisuuksia. L'objectif de Comenius est de donner une dimension européenne à l'éducation. Une éducation qui peut dépasser les frontières de l'école. Ce matin, les élèves partent visiter une usine de traitement de bois. Ja, ich denke schon, dass es interessant ist, weil die Kinder und Jugendlichen lernen, die Lebenswelt eines anderen Landes kennen und die Arbeitswelt eines anderen Landes kennen. Und ich denke, dass es schon interessant ist für sie, auch einmal zu sehen, so, smile, cheese. Un peu plus tard, exercice pratique sur les proverbes et expressions recueillis par les élèves. Ils les ont comparés afin de comprendre comment le langage imagé pouvait exprimer des façons de penser différentes. Ce matin, les élèves essayent d'exprimer par le langage du corps ce que la langue portugaise, allemande et finlandaise ont du mal à signifier pour eux, comme par exemple mettre sa tête dans le sable. Ich habe herausgefunden, dass es ganz wichtig ist, dass die Schüler mit in die Länder können, weil es sonst für die Schüler wenn sie nicht in die Länder reisen können, ist es zu weit weg. Sie können es viel zu wenig vorstellen. Es ist zu fremd. Wir haben zwar sehr viel über Internet gemacht, aber es ist trotzdem nicht persönlich. Und wenn sie die anderen, die Kinder von den anderen Ländern treffen können, ist das ganz etwas anderes. Les élèves des 3 écoles ont publié proverbes et expressions en 4 langues sur le site internet commun créé à l'occasion du projet. Ils les ont accompagnés d'images pour mieux les visualiser. Pas facile de travailler dans des langues si différentes, mais finalement, pour chacun, sur le terrain, tout devient plus clair. Se moquer de quelqu'un se dit en anglais « to pull someone's leg », mais en finlandais « to pull someone's nose ». Pour les professeurs, leur rencontre à Kaskinen est l'occasion, dans la bonne humeur, de mieux comprendre les approches éducatives propres à chaque école. As metodologias são diferentes de país para país. Como sabe, nós temos dificuldades que os outros países não têm. Estão envolvidos 2 países que têm estruturas financeiras e sociais muito mais evoluídas, digamos, do que Portugal. Ce sont justement les difficultés financières qui ont empêché les élèves portugais de venir cette année en Finlande. Les professeurs ont alors apporté quelques-unes de leurs peintures qui seront mises sur le site internet. Mais la présence des professeurs à Kaskinen s'avère incontournable dans un projet Comenius. Eu estou convencido que quanto mais nos conhecermos uns aos outros, mais facilmente nos entendemos e mais facilmente podemos desenvolver projetos em comum. Portanto, o que nos traz aqui é exatamente partilhar um conjunto de informações, tentar encontrar linhas transversais de pensamento, culturais sobretudo, e que nos levem com certeza mais longe enquanto comunidade europeia. Pendant son séjour, Cathy peut connaître de manière plus intime et personnelle la famille qui l'accueille. Elle va aussi découvrir un talent bien caché d'Elina, la peinture. Pour les parents, la langue ne semble pas un problème. No ehkä on kommunikaatiovaikeuksia vähän, mutta mä en koe sitä mitenkään vaikeaksi, jotta kyllä ihana, kun tulee niin kuin kotiin ja ne on välittömiä ja iloisia ja reippaita nuoria. Après 2 jours passés ensemble, les élèves sont partis pour une balade en mer le long de la côte. La glace était maintenant rompue malgré le froid de plus en plus polaire. D'après le directeur de l'école, les élèves auraient déjà fait quelques projets communs. He tulevat varsin hyvin toimeen keskenään. Kun eilen seurasin heidän
tätä koskettelusessiota, mikä meillä oli siellä koululla, niin sen jälkeen se on niin kuin, he ovat päässeet lähelle toisiansa ja paremmin ja paremmin. He aikovat jopa viettää yhden yön jollain mökillä porukassa, en mä tiedä mitä ne siellä sitten tekee. Ces élèves font partie des 10 000 écoles qui ont participé cette année à Comenius, une action du programme Socrate sur l'éducation en Europe.